Sanibonani, igama lami ngamaMathula. Sizokwenza i-fill in the blank triangle proofs example yokuqala. Ngithathe i-screenshot ku-fill in the blank proof exercise. Ngizosebenzisa lana ku-digital paper bese ngizogcwalisa izikhala ku-exercise ejwayelekile. Manje-ke lana basitshela ukuthi u-segment BC u-parallel ku-segment DF, u-BC lona parallel ku-DF loyana. Lokhu bese basitshela ukuthi lokhu akudwetshelwanga nge-scale, lokhu kusho ukuthi lokhu akudwetshelwanga nge-scale. Bese-ke basitshela lana ukuthi u-angle CEF, basitshela ukuthi u-angle CEF u-congruent ku-angle BAC. Into basitshele iyona lana ukuthi u-angle CEF u-congruent ku-angle BAC, yilama angle lawa womabili engiwadwebele. Bese basitshela ukuthi u-angle CFE u-congruent ku-angle ABC, ilawa ama-angle yana lawo, ilena kanye futhi nalena i-angle sidweba ngokubili ngoba kufani. Bese baphinde basitshela ukuthi u-segment u-CF u-congruent ku-segment u-BC, nakho-ke BC. Bese basitshela ukuthi u-angle BDE u-congruent ku-angle CB, ku-angle ACB, nako u-angle BDE congruent ku-angle ACB, lona ACB. Bese baphinde basitshela ukuthi u-segment DE u-congruent ku-segment AC, segment DE lona congruent ku-segment AC ngulona. Bese-ke okugcina basitshela ukuthi u-angle BED, u-angle BED u-congruent ku-angle BAC lana, u-angle BED congruent lana, angle BED lana u-congruent ku-angle BAC, congruent ku-angle BAC, angle BAC loyana ngale. Bese-ke chaza ukuthi ilana. Manje-ke sesikulungele ukubonakalisa lana. Kubalulekile ukwazi ukuthi ubonakalisa yini. Manje asivele sibuke lana. Lapha ekugcineni bathi u-triangle BCA u-congruent ku-triangle BCE, ngoba kumele sithole ukuthi kungani singasho njalo mayelana nalokhu esizobe sikubonakalisa, kodwa nje sibonakalisa ukuthi u-triangle BCA okuyile triangle layer, u-triangle lena ukuthi i-congruent kule triangle lena u-BCE, yile triangle lena ephansi. Lokhu ku-congruent olokuyana esikwaziyo ngalama triangle ukuthi ahlulelana uhlangothi, uyabona, esikwaziyo ukuthi ahlulelana uhlangothi, lena yi-reflexive property. Kodwa asinawo omunye umniningwane. Kumele sithole ukuthi amanye ama-side a-congruent noma ama-angle noma okunye nje ukuze benze le statement. Manje asibone benzeni okokuqala benzeni i-statement. Asikho isidingo sokulinganisa, kuhle ukulandela abakubonakalisile lana. Bathi u-triangle BCA u-congruent ku-triangle congruent ku-triangle BAC, ngoba i-angle side angle. Manje-ke asibone sine-angle lana, sine-side, sine-angle. Lokhu akumakwanga. Lokhu okumakwe kathathu la ku-corresponda no-C. Ngakho-ke naloku uyabona
nangendlela abayibhale ngayo lana. U-D uphakathi lana bese u-C uphakathi lapho. Ngakho-ke ziya corresponda. Le side u-DE kumele a-corresponde no-CA. Uyabona nalana u-DE ucorresponda no-CA. No-E kumele a-corresponde no-A. Ngempela uya-corresponda. Manje-ke lokhu kuyiqiniso. Angle side angle kunzinyana ngendlela ababeke ngayo. Kuzoba lula uma bebawabeke ngendlela efanayo, kodwa lokhu kona kusayiqiniso lokhu abakubekile. Bese bathini lana? Bese basitshela ukuthi ukulinganiswa bese basitshela ukuthize ngokulingana nokuthize ngoba ama-corresponding parts we-congruent triangle are-congruent. Laphayana lekhala lezi ezimbili, isizathu sakhona bathi ama-corresponding parts we-congruent triangle are-congruent. Lokhu kunzinyana ngoba mhlampe nje benze i-statement noma lo mniningwane lena siqede ukubonakalisa ukuthi le triangle lena i-congruent kule triangle lena. Manje uma sizothi izinto ezimbili zi-congruent kuzobe kulana kulama triangle lawa womabili. Uyabona singenzani lana? Yini e-congruent kulama triangle womabili ezosisiza ukuthi sikwazi ukuthi le triangle ephezulu congruent kule triangle lena ephansi? Umniningwane owodwa ukuthi le side triangle u-BDE uhlulelana uhlangothi no triangle u-BCE. Manje-ke mhlampe singathi lo hlangothi lu-corresponda nolunye uhlangothi lana phezulu, futhi ngempela luyahlulelana ngoba lu-congruent. Lokho kuzosinika umniningwane wale triangle ephakathi. Manje asicabange ngalokhu, kungaba yikona noma cha. Kodwa-ke ukuqagela kuhle. Manje lo hlangothi lolu luka-BE uma sibuka lapha kumele a-corresponde no-BA. Khumbula kuphakathi kwalama angle lawa e-green, le angle lena e-green kanye nale angle lena engasi-green, le engekho green yona. Manje-ke lokhu kokubili kumele ku-corresponde kusukela kuloya mniningwane. Ngakho-ke nalento lena awuthi ngenze njena, ngibhale lana ukuthi ngibhale ukuthi u-BE ucorresponda no-BA. Ngithi u-BE la kanye babeke ukuthi babeke uphawu lokulingana, kodwa ngizothi kuya-corresponda. Sizobona uma sesibuka ngalo corresponda no-BA ngoba ama-corresponding parts wama-congruent triangles are-congruent. Lena akusiyinto elula ukuyenza. Isu lana ukuthi bakutshele ukuthi lezi zinto zombili zi-congruent, bese safuna umniningwane ngale triangle ephakathi nendawo, bese sihlulelana uhlangothi. Kuyazwakala-ke lokhu. Manje basitshele lana ukuthi u-triangle BCA u-congruent ku-triangle FCE. BCA u-congruent ku-triangle FCE. Lana ithi siqale ku-F, siqale ku-F lana siqala ku-B kule enye, sizoqala ku-B ngale-ke bathi i-congruent. Le triangle lena i-congruent kule triangle leyana.
basitshele yona lana. Ngakho-ke nalokhu kuyiqiniso ngoba ama-angle side i-angle ne-angle kanye nohlangothi lana i-angle ne-angle kanye nohlangothi, uyabona. Ngakho-ke nalokhu abakubeke laphayana kuyiqiniso. Bese-ke lana le triangle lena i-congruent kuleya triangle leya, kule triangle lena le phansi i-congruent kule triangle lena ephezulu. Bese-ke lana bathini, lana-ke basitshela ukuthi u-segment u-AC u-congruent ku-segment u-CE, ngoba lana bathi sesiyitholile ukuthi le triangle ephezulu i-congruent kule triangle lena elaphayana enzansi. Sikutholile lokho ukuthi ku-congruent ngempela lokhu, ngempela kuyiqiniso. Singathola isiqiniseko salokhu u-AC uphakathi kwale triangle, uphakathi kwale angle lena, u-AC phakathi kwaleya angle leyana kanye naleya angle lena. Bese-ke u-AC bese uma phakathi kwaleyo angle leyo, bese-ke u-EC yena uphakathi kwale blue angle lena kanye nale angle lena engasiyi-magenta, AC leyo. Ngakho-ke isizathu salana sizothi ama-corresponding parts. Isizathu salana sizothi u-AC u-congruent ku-CE ngoba ama-corresponding parts ingakho a-congruent ku-CE. Manje-ke njengoba bangama-corresponding angles, lana-ke sesikulungele ukuthi u-BCA u-congruent ku-BCE. Ngakho-ke awuthi sibone lana sesishilo laphayana ukuthi u-congruent isizathu sakhona i-side. Manje-ke ithi sifake lana sifake ngapha lokho kuzositshena uma kulungile, kuzovele kuziveze laphayana, kubonakala ukuthi kulungile. Sibhale lokho kuqala, sibhale laphayana ukuthi u-BE u-congruent ku-BA. Nayo-ke uyayibona njengoba bengishilo, kodwa mina ngithe u-BA, lana bathi u-AB, kodwa kuyafana lokho. Bese sathi u-AC congruent ku-CE. Bese-ke nalokho kwasinikeza lo mniningwane. Bese nalana ekugcineni sathi u-triangle B, le eyokugcina sayiveza. Ithi-ke manje sibone ukuthi senze kanjani. Ithi siya lapha phezulu siyohlola ukuthi ngabe iy'mpendulo zethu ziyona na, ngempela siyenze kahle, ziyiqiniso. Asibonane komunye umboniso.